Isikhulu letisihlanu taphambilini ka-Transnet lekufaka ekhathi isikhulu lesiphambilini isaphambilini lesetulu siyabonga gama tinikete ibheyili enkantolo yamanje ePalm Ridge. Umndeni webantwana labathathu labashonile lekuthiwa baniketwe nguyise sinatfu lesinashevu uthi usebumnyameni ukuthi yini imbangela yalesento lesekuhlungu nakangaka. Igama kanjalo ke insimbi esihlanu la SABC wana sinibingile nebekunene sinamukele Tindzaba tesiSwati. Inkantolo yamanje ePalm Ridge itinikete ibheyili tikhulu te-Transnet taphambilini letisihlanu letfaka ekhathi isikhulu lesetulu saphambilini siyabonga gama lenkantolo lehleli enkantolo emacala ebugebengu lobukhethekile inikete igama ibheyili yetinkulungwane letingemashumi temarandi letikhulu tibukene nemacala lafaka ekhathi kukhwabanisa inkohlakalo njinjisana ngemali ngalokungekho emthethweni nekwephula umthetho wokulawulwa kwetimali tesive. Bonke labasolo labasihlanu batfole ibheyili lesuka ku-25,000 kuya ku-250,000 wemarandi. Siyabonga gama losikhulu lesisetulu saphambilini ka-Transnet uvele enkantolo na Gary Peter, Phethulu Ramusebudi, Daniel Roy na Eric Wood. Letikhulu letisetulu taphambilini kule nkampani tiphinze tabekwa nemacala ekwephula umthetho wokulawula kuphathwa kwemali. Luphiko lwetekushushisa lusitfokoteleke lesinqumo senkantolo salo muhla. Kukholelwa nekuthi labasolwa akusibo ke bantfu labangabaleka kulelive. Kepha ke nakungenteka nje ukuthi bephule umthetho wabo webheyili batawuboshwa. We are quite happy with what has transpired in court today. We had made a concession in February after the second appearance of Mr. Kubentherin Moodley, who was apprehended in September, that we intend on adding further accused for the predicate offence or the main offence. Ligama lagama livetwe bofakazi labambalwa kukhomishana lebeyiphenya ngekubanjwa kwembuso ngabhongwane kumbiko wale khomishana wesibili tikhulu taphambilini te-Transnet bo-Anosin Brian Mulife na Siyabonga gama ngulabanyekebe bantfu labavetwe njengalabo lababe nenzima lenkulu inkohlakalweni emkhathini kwa-2010 na 2018. Le khomishana ikholelwa nekuthi kubuya kwagama emva kokuxoshwa kwakhe kwakhombisa ke sento senkhohlakalo. INPA ithi ikholelwa ukuthi nalibuyela enkantolo inkeleli icala kungalenzeleka ukuthi babe banyenti ke lababoshwako. This matter returns to court on the 13th of July, where we will be enrolling or adding further accused, meaning more arrests can be expected. Lelicala lihambisana nemali liyakhokhelwa iTransnet eludzabeni lwekuthengwa kwetitimela. INPA ingeta ngekuthi lokwehlukana ke kwemali yebheyili kulabasolwa kubukwe lizinga lempilo yemuntfu ngamunye. Umndeni loshonelwe ngemalunga lamathathu nalekusola ukuthi uyise wawo wanikete shevu uthawati ukuthi yini leholele ukuthi anikete labantwana lesinatfu lesinebuthi bekubulala emagunvane. Lo mndeni uthi lo yise bantwana labasihlanu waseHeidelberg ulenze ukuthi unina wabo aye emsebentini ngembi kwekubanika lesinatfu nenja yasekhaya. Ngemva kwaloko ke naye ubese usewutama kutibulala ngekunatha amaphilisi nekutigwaza kepha ke akaphumeleli kutibulala njengoba kwanyalo uyalulama esibhedlela. Kushone bantwana labathathu lihlohonolo Khwabani lobe aneminyaka lelishumi nesithupha, Katlego Khwabani lobe aneminyaka lelishumi nakuthathu kanye naTebuho Ngqongwane lobe aneminyaka lesithupha. Labantwana kuthiwa banathe namnedi loniketa emandla lobe unashevu kanzi bawuniketwe ngubabe wabo. Lesigameko lesendeke ngalesine kuseni sishiye umndeni wakaKhwabane ushacekile. Karuna katide mabona raazi. Kubonakala ngathi indvo lehleliwe lena njengoba ahlanganisela ushevu wanika nenja yalomndeni. Umphefumulo waletilamani letibili uphelele esikolweni ikhanya lisedi secondary lokwende kuthi bothishera nebafunzi basale bamangele. So they tried their level best and then to save these children's life. But unfortunately, and then they could not. Bafunzi bakulesikolo batfole kweluleka ngokwengcondo kanzi bakhutsatwa ukuthi bakhulume nangabe banetinkinga. It was more painful and difficult to enter this family, to listen to the family representative narrating the last moment
of what happened in the house until our beloved children left this family. Lowesina umfana usalulama esibhedlela kanzi nababe walabantwana usesibhedlela lapho agadwe khona ngemaphoyisa. Tiolete budlelwane nalamanye amave belibambe umkhankaso wokuqashisa mayelana nedlame lolanyanisa nebulili enkomazi eMpumalanga kanzi sekela ndvuna walelitiko Kenneth Mashego Dlamini nalabanye labatsinzekile labafaka ekhatsi titfunyo temphakatsi ukhulumisene nemalunga emphakatsi nalabakhahlamidekile block B. Mashego Dlamini wende libito lokuthi baholi benzabuko nabo balekelele. Emacala ekuhlukubedwa kwebantfu labasikati kanye nebantwana atikhomba enyuka etindzaweni tasemakhaya letifana nenkomazi kanzi lamanye emacala akabikwa kube temthetho lamanye alawo labikiwe aphindza hociswe ngenxa yekusabiswa. Lorraine loneminyaka lenge-25 solo usafuna bulungiswa ngesigameko lesendeka ngeminyaka wa 2015 kungendeka kuthi lesehlakalo sendeka sacala kwenta umnyaka wakhe wekucala enyuvesi kepha kute kube nginamuhla solo usasikhumbula kwangathi sendeka itolo lona lowamhlukubeta solo usagcwele titalati nyalo khoza unikela ngesikhathi sakhe ukuthi asite bantfu labahlukubetekile endzaweni yangakubo. Balekile ukuthi sikhulume ngale tinto letikuze emphakathi nalabo bangakabukani nalendo le bakhona kwati ukuthi yini inkinga lesibukane nayo mara timbizo ati solve next if i-justice system yethu i-flawed i-justice system yethu ingasebenzi the way itsine lesingafisa ngayo ukuthi bantu lababophi laba macala lakavulako bamake sure ukuthi labantu labendele tinto lethi baqhubeka bahlale ejele njengabo bonke bantfu labake bahlukubeteka naye uhlala asevalweni ngekusho kwelisekela lendvuna Mashego Dlamini uthi kusekunyenti lekufute kwenteka kulwisana nekuhlukubeteka kwebantfu labasikati kanye nebantwana. Uchief naye njengomphathi wasendaweni akabiza amadoda asendaweni abitha onke amadoda asendaweni atohlehle enkosini bakhulume tindzaba telikhaya bakhulume tindzaba tasekuhlaleni kuze kuthi satane ukuthi lo mnumzana wangala ucashisile ngobani abacashisile uyabati ubabikile inenkosini noma ubabikile endvuneni. Inkomazi ingulomunye wabo masipala labanedigameko letsetulte ludlame loloyamaniswa nebulili labahlukubetekile kanye nemindeni yabo bayakhutsatwa ukuthi babike emaphoyiseni tigameko taloluhlobo bangayenge ukuthi ngubani lo wendele sento. Sela lamengameli kuleli David Mabuza liqinisekisile kutibophelela kwahulumende elitsabeni lekwabiwa kwemhlaba nanobe kunjalo Mabuza uvetile ukuthi kutaba khona ngaboni ngasolinye nasekwendiwa loluhlelo ngasekuqaleni kwalenyanga uhulumende uphothule ihlelo letiwombe tekutfola luvo lemalunga emphakathi kulolutsaba. The realities of our history and the nature of our governance architecture. As government will not tire in pushing ahead with addressing issues of land reform and agrarian reform. We are committed to ensuring that the outcomes of this summit assist us in addressing the issues of communal land administration and land tenure in our rural communities. We wish this summit very well. In the deliberation that are going to happen in this summit, we are waiting for the outcomes of this summit. Inhlangano lengedi inzuzo lesebenzisana nemiphakathi ikhulume kabandi ngekweselakala kwekudla nephuya. Inhlangano ithi kufude kube nekubambisana kude kulwiswane nekweselakala kwekudla kuleli. Ubupha nendlala budlangile emhlabeni jikelele. Bangu 2.4 billion abantu abakhungethwe ubupha emhlabeni. Isibalo esikhulu ke sabo siqhamuka izwenikazi iAfrika. Lapha iningizimu Afrika balenganiselwa izigidini ezingama-20 abantu abalala bengadlile insuku zonke. Unikiwe zonde osebe isakhamuzi sase-Reservoir Hills cishe iminyaka engama-50. Umjondolo abehlala kuwona nezingane zakhe ezishakalombili wabhedlika ngesikhathi sezikhukhula. Uzondi uthi kudzima ukuhlinzeka umndeni wakhe ngokudla. Inkinga yendlala ikhona endukudla sekuyabiza. Bewuvele noma ngakuthiwa ke besingakamuki kodwa ububona ukuthi kunzima afford ukuthenga ukudla. Njengamanje siyabona umzima obuhlangene nenhlangano lezi ezisizayo ezisixhasayo ukuthi kuphuma kanzima nakubona kodwa ke lokho
siyakuthokozela kakhulu ngoba abantwana bayakwazi ukuthi sibaphakele baye ekoleni. Kunenqwaba ke yokudla okulahlwayo eningizimu Afrika. Izinhlangano ezingenzi inzuzo zithi kumele kube nokusebenzisana kwabantu ezinhlakeni ezihlukene ukuxazulula lenkinga yobubha. I just wish that there was a specific call to action, a lot more practical steps. I think that the systemic intervention has to be addressed, where the food insecurity in this country is just completely unnecessary. So I do think that we need to look at agricultural, at the bottom of skills development. Ever since May 2020, there's been a dire need for food amongst children, because we believe that children are innocent, and if children have no food, there's not much they can do. Noma ngabe lincane kanjani igxathu elithathwayo ukusiza abantu abakhungethwe ububha, kepha lenza omkhulu umehluko empilweni yabo. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseThekwini. ANC egruleni tawubamba inkomfa ngalembela sondvo kanzi inzima lengadlalwa lusha ibukiwe. Umbuto ke lokhona ukuthi ingabe lolusha lesigodi lolisanza kukhethwa lingaba nemandla ekuthi kufuthi kuthathe bani njengasihlalo kulesifunza bahlati bete politiki bakhola ukuthi umlandvo ungaba sehlangothini labo. Sengeso sikhathi sekubanjwa kwenkonfa yokukhetha ubuholi be-ANC egruleni kulemela sondvo kulandzela kuhlehliswa kwayo. Lokusihlalo manje Mzwandile Masina utoba ngalesikhundla nalona bekungumgcini mafa phambili Dr. Xakaza. Ikuruleni ingulenya umasipala labakhulu abathathu eGauteng kanzi nesikhumulo setindiza esitoka kwemhlabeni jikelele iOR Tambo itholakala khona. Lusha lwenhlangano kulesigosi luhambisana Xakaza. Umbuto uthi ingabe lolusha lunemandla langanani kulombango. If this conference is endorsed as being an accredited conference that's got the mandate, I think it will be a very critical the outcome of it. The outcome of it will be very critical for whichever slate, for one of the two slates. Let me put it like that, for one of the two slates. Kulandzela kuhlehliswa kwalenkonfa phambilini mapalana walesigodzi uthi konke sekume ngemuva ukuthi ichubeke. We'll start on Friday. We wanted to make sure that it has integrity, and we make sure that as comrades go to the conference, they're not only focusing on voting, but they also focus on discussions and make sure that when we come out of that conference, delegates are clear on the way forward, and resolutions that must take out of that conference is to make sure that we build the African National Congress. Inkonfa elusha ihambe kahle lelivikile lengcile lapho kukhethwe khona Lauren Mahlosana njengasihlalo. Lolusha lugcizelele ukuthi kulandzelwe yonke imithetho nemigomo ngesikhathi salukhetho lwalo. Kanti sevele lokubeke ebaleni ukuthi lohamba na Dr. Xakaza. The conference has declared to support its own products, who are products of the ANC Youth League, the likes of the former regional chairperson of the ANC Youth League, which is a comrade Dr. Xakaza, to stand as a chairperson of the ANC. Nanome kusekhona kungaboni ngasolinye kulesigodzi kepha lenkonfa itawuchubeka. Umbuto losele uthi ngabe ngeke yini kugcine kugijinyiswana etinkantolo. Ummeli webasole eceleni lasenzo meye wamalisela Tefo uthi inkinga takhe tetemthetho angeke diphatamise kuthethwa kwaleli cala la meyiwa. Lo mmeli uvele enkantolo yamanje wase Hillbrow lamuhla ekseni ngemva kokuboshwa kwakhe ngenyanga lephelile. Lona longummeli webasolo ecaleni lasenzo meyiwa Malisela Tefo uvele enkantolo yamanje eHillbrow. Tefo waboshwa enkantolo lenyanga lephelile ngalesikhathi enda umsebenzi wakhe aboshelwa kungahloniphi umthetho nekungaveli enkantolo kabili. Ubukene nemacala ekungena endzaweni langakavumeleki kuyo nekuhlasela. Umkhandlu webameli uthumele isicelo kumanje ngalihlanu ekseni ukuthi manje ahoce kuleli cala. According to my instructions, you informed him that you are aware. And that's the day he brought an application for the court to recuse himself. Tefo uthi tinkinga labukene nato angeke tibe nemthelela kuleli cala lasenzo meyiwa njengaloku kutawube kubuyelwa enkantolo lephakeme ePitoli ngemsombuluko. It will be all system go. Yeah, whatever it has been happening, the aside shows and everything is definitely not going to have an impact. Licala la Tefo lihlehliselwe kumhla tisiphohlongo ngenyanga yakholwane enkantolo yamanje eHillbrow. Kanzigena sesibuka imakethe tetimali sifuna ukuthi lirandi linemandla nalicathaniswa netimali takulamanye emave.
irandi libita 15 rand 56 cents laqhathaniswa nedola lasemelika. Pondo waseBrithani ubita 19 rand 63 cents, li-euro libita 16 rand 67 cents, lipula libe 1 rand 29 cents. Ingomba yetabelo tonke JSE yenyukile. Igolide ibita $1,851 li-ounce, platinum ibita $951 li-ounce, wela longakahlutwa ubita $117.59 umphongolo. Kutemidlalo kulinzeleke elikhulu kumdlalo wemancamo kumchithelano wenzebe yeNedbank enkundleni iRoyal Bafokeng kusasa. Ulandzela kuphakamisa sicoco seligi ngemsombuluko iMamelodi Sundowns ijajuliswa la kumidlalo yeCAF Champions League kule season letako. iMarumo Gallants letawube idlala kuCAF Confederation Cup itimisele ngekujabhisa abathanzi nebalandzeli beSundowns kulo mdlalo wakusasa. Ngesikhathi lelicembu lisabitwa Shamatsibandila kule season lengcile laguqisa emaBrazilians kumdlalo lowenvulela wemancamo alomchuthelwano wenzebe yeNedbank. Licembu la Tindzaba malisela lifuna kwenda timanga nakuloko. We are not impressed playing football without end results. The criticism that we get from everybody, and it's true, the end result is not as good as the playing of the football. iSundowns itimisele ngekugadla ngato tonke titsimate tephuke. I was telling players that the most important thing about the game that we are playing against Marumo is to have the highest level of respect for the game and highest level of respect for the opponents, and also to humble ourselves and understand that the game of football does not owe us anything. Kuyacala ke ukuthi umdlalo wemancamo alomchuthelwano ube seNorthwest. Ticket sales have been going well, but we are hoping for a big final push ahead of this weekend's cup finals. Lo mdlalo utawuqala ngensimbi yesithupha kusasa Ntsambama. Mina ke ngingumduduzi Ndlovu. Let Tindzaba SABC. Nebabukeli ke baphawulile mayelana labakulindele lo mdlalo wakusasa. Mbona licembu leMamelodi Sundowns kude latalivimba endleleni yalo liyashisa licembu leMamelodi Sundowns. Ngibona kungathi liyogcina la ligcine khona liyoyithatha nale indebe yeNedbank Cup. Wonke umuntu uthi Mamelodi Sundowns izowina kusasa, kodwa mina ngithi cha. uDennis Malisela neMarumo Gallants bazomangaza abaningi. uDennis Malisela uzophinda akwenza eSecTS Galaxy. iNedbank ngilindele ukuyibona ihamba neSundowns. Emva kokushaya kwayo ke ngo-3-0 lapha kwiPSL izobuya ivutha amalangana. uDennis angakuphinda okwenzayo ngo-2019 angakuphinda uDennis ngucoach walapha eSouth Africa olazi ibhola eSouth Africa. uDennis ifundile iSundowns wayiqeda msasazi. Hayi iMarumo Gallants angeke izuze lutho noma angeke ithole lutho kuMamelodi Sundowns. iMamelodi Sundowns njengamanje ikwiform esezingeni eliphezulu. Mina ngesami isifiso benifisa uDennis Malisela ayithathe le ndebe enza oko wakwenza ngo-2019. Mbela Sondvo ayibe lenhle nalephephile nifale kahle.